ویروسا کورونای وکی همو قادن جیانه قادا گشت و گزاری جی دارا وستاندن. بسستگرنا برگریان جی برپرسن قادا گشتیاری چاوره نکو دست بگشتان بکن. لدیاربکر جی ناونیشانا گشت و گزاری سورا دیروکی هدی ولاتیان دکشه. اوتلوانان جی آماده کارین خواهی گوری مها حزیرانه کرنه. ریوبر یکیتیا اوتلوان دیاربکر فرمان زمان دبیجه او جنها ده بو مها حزیران رزرواسیونان دستینن. اوان جی آماده کارین خواه بو مها حزیران پیک آنینه. او لبنده بریارا رایدارین دولتینه. جبونی که حزیران وانه هانه کلمگریان همو جی توریزم آجانته توریزم المگرینه او جی حاضر کرنه او جی مرا قفلا بشینن جبونی که بشینن جی مجی کاری ما حاضره امن بندوانن پروتokol ما iptal نبونه پروتokol ما karşılıklı devam dike zede bunji lime geriyane em hazırın em bendevanın inşallah ev nexweşin biqede. یکیتیا کمپانیین گشتیاریه یا ترکیه جی دده زانین کو وان نخشارهیک لگوری روش عصایی بونه یا گشت و گزاری آماده کریه و لگل کمپانی نابنتوی جی بو گشتین کلها زیرزوانه و نافچه سوره ده تکلیه دنم. برپرس یکیتیا کمپانیین گشتیاریه یا ترکیه یه باکور کردستانه محمد آخیل ده بیجه اگر دمها حزیرانه ده روش عصایی ببه ده دیاربکر سردبک گش و سرکفتی derbas bikem. Bizim bölgemiz genel olarak otel. Li herêma tuşboyên koronayê kêmin. Ev yek baweriya bu herêma me zêde dike. Welatên ku wekî Fransa û İtalya û İspanyayê geştên çandî nastînin û duwarê geştên çandî de eleqeke zêde ji bu herêma me heye. Otelên herêma me bûtîkin û nekare balixin. Ev jî avantaj e. Zerzevana me û bircên me hene. Di pêşiya me de havîn û pahîz heye. Bihar çû lê em ji havîn û bi taybetî jî ji payîzê gelek hêvîdarin. Di navçeya Sûra Diyarbekirê de ji sala 2015 ve li 6 taxan qedexeya derketina derve heye û biryarek ku di cejna Remezanê de ev 6 taxên qedexe jî werin vekirin. Bi vê yekê armanca ve ku geştiyaran bikêşin nava Sûrê û qada geştiyariyê jî were berfirehtirkirin da ku qerebalix tenê li deverekê kom nebe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.